Gitondo cyiza wo ukomeje gukurikira inyungura magambo official yo gusuza ndi impuruza makoza ndi ntore ku mukondo mutwara sibo MC Ruganzu. Aya makuru rero reka nyahere mu Rwanda mbabwire ko General Patrick Nyamvumba yasabiwe kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania. General Patrick Nyamvumba yasabiwe guhagararira u Rwanda muri Tanzania, naho Fatu Harerimana asabirwa guhagararira u Rwanda muri Pakistan. Ibi ni bimwe mu byemezo by'inama y'abaministiri yateranye ku wa kabiri tariki ya 27 Gashyantare nejo hashize, iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko akenshi bigenda. General Nyamvumba yaramaze igihe nta mwanya w'ubuyobozi yumvikanaho, akaba yari yarigeze guhagarikwa ku mirimo yarariho tariki ya 27 nyine muri Mata 2020 ubwo hasohoka gitangazo ry'abaministiri w'intebe rimenyesha ko Perezida Paul Kagame yavanye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa ministiri w'umutekano ku mpamvu zuko yararimo akorwa iperereza. General Patrick Nyamvumba yari yahawe uyu mwanya ku itariki ya 4 Ugushyingo muri 2019 avuye ku mwanya umugaba mukuru w'ingabo yaramazeho imyaka 6. icyo gihe asimburwa na General Jean Bosco Kazura. Iyi ministeri y'umutekano General Nyamvumba yaramazeho amezi 6 ayoboye, yaje kuvanwaho muri 2016 yongera gusubizwaho muri 2019. General Nyamvumba wavutse mu 1967 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda tariki ya 23 Kamena muri 2013 asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe General Nyamvumba yarasoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za UNI zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur UNAMID, yayoboye kuva muri 2009 kugeza muri 2013. General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Services Command and Staff College. Nyuma yaho yize mu ishuri rikuru ry'ingabo ryigisha amahoro muri Afrika y'Epfo muri 2003. General Patrick Nyamvumba ufite kandi unararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye ku bijyanye n'ivugurura ry'inzego z'umutekano, security sector reform, amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse n'amahugurwa y'ubuyobozi bari ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afrika no muri Amerika. General Nyamvumba yakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1995, umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu 1996 ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1997 kati y'igihumbi 1998 na 1999 yabaye umuyobozi ukuri ibikorwa igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo. Yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva muri 2004 kugera muri 2007. Indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo, ayobora n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Nyamvumba afite kandi ubunararibonye mu kuba intumwa ihuza u Rwanda, Afrika yunze ubumwe, AU n'umuryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye. Ahagarariye igihugu cy'u Rwanda, yabaye umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho. Muri 2007 yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, afite imidari myinshi irimo uwo kubohora igihugu, wo guhagarika jenoside, urugamba rwo hanze y'igihugu, ubushyirwaho ry'umukuru w'igihugu, wo kuyobora ingabo, w'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nile n'uwo gukorera ONI igihe kirekire. Ibyemezo by'inama y'abaministiri ku wa kabiri nyine ejo hashize 2024 nibyo byamusabiye rero kuba yahagararira u Rwanda muri Tanzania. Mbere yuko tugera muri Amerika, reka mbanze nyure muri Afrika. Muri Nigeria abantu 6 bahitanywe n'inzu yari ikirimo kubakwa. Iyo nyubako yahanutse ihitana abantu 6 kandi hari ubwoba ko abandi bantu baba bakiri munsi y'ibisigazwa byayo byaguye
byabaguye hejuru. N'inyubako y'amaduka arenga 120 yahanutse yari iherereye mu mujyi wa Onitsha mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria muri leta ya Anambra. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza National Emergency Management Agency NEMA mu magambo ahiniye cyagize kiti bamwe mu bantu batabawe bajyanwa mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Onitsha kuvurirwayo mu gihe bari gushakisha abandi baba barusimbutse barimo babashakisha nyine. Amazu akunze guhanuka muri iki gihugu kirusha ibindi bihugu bukungu ku mugabane wa Afrika, kikaba n'icyambere mu bifite peteroli nyinshi n'ibiyikomokaho. Guhanuka kw'inyubako biterwa no kutubahiriza amategeko kandi bikoresho mu bwubatsi akenshi ntibiba byujuje ubuziranenge nk'uko tubikesha Reuters. Netanyahu na Biden ntibavuga rumwe ku gushyigikira intambara ya Isirayeli muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ukuntu igihugu cye gishyigikiwe n'abaturage muri Amerika bizafasha Isirayeli kurwana kugeza ku ntsinzi yuzuye kuri Hamas. Ni mu itangazo ryo kuwa kabiri Netanyahu yasubiyemo ibyo makusanya bitekerezo bigaragaza ko abanyamerika barenga 80% bashyigikiye Isirayeli mu ntambara ihanganyemo na Hamas muri Gaza. Avuze ibyo nyuma yuko perezida wa Amerika Joe Biden yaburiye avuga ko Isirayeli iri mu byago byo gutakaza abayishyigikiye ku isi muri iyi ntambara. Abategetsi bo muri Amerika bavuga ko barimo gukora ku bishoboka byose bikavamo amasezerano y'agahenge. Mu itangazo rye Netanyahu yavuze ko guhera mu ntangiriro y'intambara akomeje kuyobora igikorwa cyo guhangana n'igitutu cy'amahanga cyo gusoza intambara mbere y'igihe no gukusanya ubufasha kuri Isirayeli. Netanyahu yongeyeho ati dufite insinzi zikomeye muri iki gice, ari nako asubiramo ikusanya bitekerezo riherutse gutangazwa na Harvard Harris rigaragaza ko 82% by'abaturage b'Amerika bashyigikiye Isirayeli. Ati ibi biduha izindi imbaraga zo gukomeza igikorwa kugeza ku nsinzi yuzuye. Kwa mbere Biden yavuze ko Amerika yizeye kugera ku gahenge hagati ya Isirayeli na Hamas muri Gaza bitarenze kuwa mbere utaha. Perezida wa Amerika nyuma y'ukumvikanisha ko Isirayeli ishobora gutakaza ubufasha ku isi n'ibikomeje ni iyi guverinoma bafite itsimbaraye cyane ku mahame y'ibyakera. Irindi kuzanya bitekerezo ryakozwe n'ibiro ntaramakuru Associated Press n'ikigo Nork ryasanze muri Mutarama uyu mwaka hafi kimwe cya kabiri cy'abanyamerika bakuze baremeraga ko Isirayeli yarengereye cyane. Biyongereye bari bavuye kuri 40% babibonaga gutyo mu gushyingo mu kwa 11 nyine muri 2023. Kwa kabiri abategetsi bo mu biro bya perezida wa Amerika White House nabo muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga bemeje ko biganiro ku gahenge k'igihe gito bikomeje, ariko banga gutanga amakuru arambuye kuri ibyo biganiro cyangwa kungengabihe. John Kirby n'umuvugizi w'akanama k'umutekano w'igihugu ko mu biro bya perezida wa Amerika yavuze ko mu cyumweru gishize intambwe nini yatewe yerekeza ku masezerano no gutuma bashimuswe na Hamas bava muri Gaza ndetse n'imfashanyo y'ubutabazi ikemererwa kugera muri Gaza. Kirby yongeyeho ati muri iki cyumweru turimo kubakira kuri iyo ntambwe ndetse perezida n'itsinda rye baracyakorana amanywa nijoro n'abafatanya bikorwa benshi bo mu karere. Ariko nk'uko perezida yabivuze mu masaha 24 ashize nta masezerano yari yagerwaho kandi haracyari ibindi byinshi byo gukora. Kirby yavuze ko hari icyizere ko ako gahenge kazatuma habaho guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 6 byatuma kaba ariko karekare cyane kabayeho ugereranyije n'utundi duhenge twabayeho mbere muri iyi ntambara. Yagize ati wenda ibyo bishobora kugeza ku kintu kirenze kubijyanye n'uburyo bwiza bwo gusoza intambara. Muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika umuvugizi wayo Matthew Miller yavuze ko abadiplomate b'Amerika barimo gukorana na Qatar, Misiri na Isirayeli barimo kugerageza gusunika aya masezerano ngo arenge umurongo wa nyuma wo gusoza, ariko amaherezo
twakenera ko Hamas ivuga yego. Mbere umutegetsi wo muri Hamas yari yabwiye BBC News ko ibyo uwo mutwe ushize imbere ari ugusoza intambara aho kuba irekurwa ryabo washimuse. Twongere kubibutsa ko Israel yagabye igitero cyagutse cyo mu kirere no ku butaka muri Gaza nyuma yuko abagabo bitwaje imbunda muri Hamas bishe abantu hafi 1,200 mu majyepfo ya Israel ku itariki ya 7 Ukwakira muri 2023 bashimuta abandi 153 kuva icyo gihe bamwe muri bo bararekuwe. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu nibura 29,878 bamaze kwicirwa muri Gaza kuva icyo gihe, naho abandi bagera ku 70,215 barakomeretse. Komeza ubane n'inyungura amagambo official, ndagenda nkugezaho nandi makuru n'ibindi bintu by'ubwenge. Inyungura amagambo official. Isigamwe